Pemirsa pengrau sasi panas saning lantur sampun keraya sayang oleh akehan kerame ring Karangasem. Mewahnya ruruh toya bersih karapin oleh penyatusan kakak kerame ring desa Seraya Timur. Perbekal Seraya Timur imade pertu nguadarang saking kalih talian kakak sanijena kering widangan Seraya Timur kauningin 750 kakak ngerasayang mewah nyani ngeruruh toyo bersih. Wilangan inucap wedar ring lelima banjar. Ring sajeroning nampenin pikobat inucap pai ketandani ngaptiang wantuan toyo bersih majeng pemerintah miwah bagel sani mepaiketan. Ring Seraya Timur taler kekantenang sampun langkungan ping siki moliang wantuan toyo bersih. Sadurungnya nih BPBD Karangasem sampun dawagriin ngelimbahkang toyo bersih ring wewidangan inucap. Wantuan toyo bersih ketampung ring kuentenan cubang umum mangdes side keanggen oleh kramene. Eka Parananda Bali Pos.